Seven BJP Rewari Panel was in Bumagra long leg, Bumagra long leg, Pansari Mare long leg, Rosita Burma long leg, Rosita Burma long leg, Bumagra Pansari Mare ke. Hamai, ang tahu oleh si Kamikai kami cái cùng hôm nay nung bo party ya kari phaiman tino jagawo cái yang hết rồi IPF bắt đi rằng nong ni IPF into sitting candidate o jaga tongo aboni karibo nung tamon bagai omti heke ya kari phaina kalai IPF tino chúng tôi Maharaja tahu rất là ngon rồi hàng trăm để biết cái ông Maharaja này cũng nó nuôi đi cả ham nó nuôi phải trong cái IPF itu baru kerja gitu IPF di चार पाँच जना orang grup tuh nggak jawab sabong hanya hap hal cina bagai grup tuh abo hap hal cowok mana buat tabu BJP buat cowok IPF tuh buat cowok gabung itu di ot tong cowok lah bawa rangca mah kok sebelah lah bawa BJP ini sih kali rangca mah kok sebelah ber absen lo bawa karena hamzana hingga bawa ratan dalam bayi makam lasa bawa agreement ni mah kok siapa kono bin kono seat na batam kharo BJP buat cowok IPF tuh buat cowok opti tung mah ya boleh rasnite butuh cengkak ke Kamikai nên hay giờ ông hay tắt giờ IPP có tổng này rồi nó nâng tam phong sang một sini je IPF ti tong nai baki je tong nai ro borong nang kesana mutungo roto no maharasni je kobong mungo toton phaibe to ini dakti noi koekdin ibisimon toton phaibe to ang chini alakani borong nobo ani koi sitting emle ni logi dogo busu boro tongna ebile loi krika pajona debusubun an je hicabong gagai awang han sini parai pa